hace poco que estoy, pero realmente no he tenido más que lindas satisfacciones, la ciudad me encanta. Мен якын вакытта Украинага келдим, ләкин тек хош фикрен пайлаша белем. Мен Украина пайтахтына бегинем. Монда самимий адамлар, асылында айны оны биклейдим. Чөнки Аргентинада менин достарым арасында украинлер де бар. Pero esa es su historia. Es una historia de inicio y por suerte. Мен өз айлемны сагынам, ләкин мен 35 ел эвел сайлап алган дипломатның ише үледиришти. Сербест олганда мен фильмлерни бахам, достларнын кезем, кимерде театрларны ve ресторанларны зиярат этем. Яхшы ки Киевде вакытны мемлекетнен кечирмек үчүн чок ер бар. Менин тек хав дуйгусу келечек аязлар. Дешитле араретнен өлкөлөрдө чоктан инде жашамадым. Hasta ahora no veo absolutamente nada malo de Ucrania y de Kiev, al contrario. Estoy muy contento de que se me haya enviado. Украинада олмамага да Германияларны көрмейм. Аксине, Аргентинаны мында Украинада тагдым эткеним үчүн мемнунум. Украина ve Аргентина арасында иштешлиги акында айтсак, биздин 2017-2 муйын вакыйганы кайд этмеги керек. Биринчиден, у Аргентина ve Украина арасында дипломатик иштешлигинин 25 жылыгынын кайд этүү. Экинчиден, Аргентинага Украин көчкүнлөрүнүн эл келүүнүн 120 жылыгыны. Para nosotros y seguramente usted y el pueblo ucraniano saben que Ucrania tiene en la Argentina la séptima diáspora más importante del mundo. Bu iki tarixi вакыя bizim үчүн пек эметлидир. Аргентинада украинлердин ve Украин тамырларынын агентиналарынын сайысы 500-ге якын. О пек буюктур. Аргентиналар Украин медениетин жакшы тааныш болгонлар, чүнки о тек юкарыда айтылган милиетинде кеңешленмеген. Да Чакода, Кардабыда, Буэнос-Айрестеде. Башка жа айтсак, украинлер Аргентинанын 5 эсас вилиетте жакшы тагдым этилгенлер. 1890, 1880. Un éxito tremendo en Japón y rebota en la Argentina. No tiene mi vida, digamos, alguna particularidad diferente, quizás al. Украинлер биздин өлкөбүздө муваффакыяттуу интеграциясын эткенлер. Аргентинада көчкөнлөрдүн сайысы чок. Аргентинанын элеси 90% көчүп келгенлер. Италиялардын ve испанлардын тесирине бакмадан дегер халклар да Аргентинанын жамаатына киргенлер. Мында Украинада аргентиналылар чок, 200-ге якын. Ләкин Украина аргентиналы медениетине буюк мираганы көрсөтөлөр. Muy bien recibida aquí en Ucrania. Yo podría empezar por decir que tenemos a Кайд этмеге керек ки, сонки 30 ел биздин девлетибиз дүйнөгө 2 били футболчуну берген, Марадонаны ve Мессини. Ләкин Аргентинанын медениети биринчиден танго. Argentina es tango. Yo les voy a contar una historia. Мен сизге тангонун денишув тарихы акында айтарым. Оны эркес билмей. Танго Буэнос-Айрес велиетинде пайда болгон. 1910-1910 болгон. Озинген умаган адамлардын оюну. Bundan son 20 asırının 20-30 senelerde tangoda yüksek içtimai seviyede bulunganlarının oyunu da olgan. Eternamente y se difunde al exterior. Así el momento de gloria del tango argentino se produce. Argentinalı tangonun rahbetligi 40-50 senelerde olgan. Sonra karşı jiryanı olan tango rahbetligini joya. 50 senelerden başlap 70 senelerge kadar biz tango kayıp olur dep bileydik. Aslında tango bütün oyun takımı için emniyetli olgan. Ona yanı miragı 70 senelerde peyda olgan. A un lugar muy lejano. A su vez, mientras que se va popularizando, se va insertando en niveles. Acayip olmasın, o vakitlarda belli Paris'de sonki tango filmine göre. Bu filmde namlı Marlon Brando aktörü oynagan ve tango sözü dünyaga belli oldu. Bu oyun bütün dünyaga öz duygunun belli, o belli Argentinalı kulu. Eso es lo que ha hecho sea reconocido a nivel mundial.
Аргентиналы танго дүнияда біздің мемлекетіміздің мәдениет хусусиетлерден ең парлақтыр. Ама тек бір дегіл. Да біздің емеклеріміз бар. Яу біріншіден, эт ве шарап. Мында Украинада аргентиналы мәдениетті о қадар яқшы келешкен ки мен айретте қалдым. Біз глобализация әлемінде яшаймыз. Ве о тек яқшылыққа. Чүнки әр бір өлкенің мәдениет хусусиетлеріні білмеге әр вақыт мерақлыдыр. Білгелендім ки Украинада аргентиналы эдебиетті ве кинематографы қиметлідір. Estamos en un mundo globalizado donde todos conocemos todo, pero por suerte provenientes de las letras y provenientes del cine argentino, que aquí son muy valorados. No debemos olvidar que Argentina... Unutmak gerekmeymiz ki, Argentina ayrı bir tarixni yaşagan ülke. 20 asırının 70 senelerге kadar biz dünya sınırlarında bile muhim kararlarını kabul edebildik. Bizim memleketimizin karşına çıkan belalardan son bu tesirinin seviyesi azlaşkan. Lakin medeniyet, muhbir, tahsil mevzularda ressamlık, sanat, edebiyat erbaplarının yardımıyla biz öz tesirini sakladık. En la prensa, en el nivel educativo de nuestra población, y todo eso hace que surjan figuras muy conocidas. No solo en Men dünyaga belli olgan Jorge Sabat ve diğerlerinin hakkında aytam. Böylelikle Argentina'nın tahsil ve medeniyet sahası onun sınırlarından çıkıp diğer ülkelerinin sınırlarına kadar genişleniyor. Que hacen que se pueda catalogar como un país moderno. Argentina'nın elisi dünyada ne olganını meraklanmağa alışkan. Yaşı ki iyi yaşayış seviyege yetiştik. O bizge bizim devletimiz hakkında manevi ülkeki bir aytmağa fırsat verir. Entre Ucrania y Argentina son excelentes desde todo, pero sobre todo de cuál es la idiosincrasia que tiene, y eso se ve plasmado. Argentina ve Ukrayna arasında yaxşı münasebetler olgan. O tinçlikka yetişken ve onun için kuruşken iki devlet. Hepsi bu OON'un kabul edilgen farklı kararlarında ifadelengen. Elçi seviyege yetişip adam ayrı tesirini ette bilgeni көрсетмеге керек. Dünyаны saklamak ve o sesini kaldırmaktadır. Hepsi kıyın meselelerini, dünya kanunlarını ve dünya cemaatçılığa hürmet gösterip çizilmek gerek demek. Bunun beraber vatandaşlarının sağlığını korumağa gerek. Eğer elçi onu yapabilse, demek o diplomat olarak öz vazifesini becerdi. Porque se es embajador, contribuir a eso, la tarea estará excelentemente cumplida. El mundo está cambiando y está cambiando aceleradamente. Una bonomía que realmente... Denişu jaryanı dünyada pek tez keçi. Şimdi siyasetçiler bile 6 ay olgan denişulerge şaşıp kalalar. Ona tez alışmağa gerek. Bu jaryanlar kemerde beklenmegen vakalarga ketirebilir. Lakin denişmegende bir şey var. Onu dünya 45. seneden öğrenmege gerek idi. Eğer bir vakayada merhametligini saklap, erşini tinçten çizilmege gerek. Situación primaria ante cualquier otra circunstancia. Esa es también parte de nuestra tarea como embajadores. O da elçi vazifelerinin bir kısmı olan. Argentina'da benim için örneği olan bir adam var idi. Onun adı René Favarolo olgan idi. O yürek ekimi olarak belli olgan. Azi Kurantan'dan olsa bile. Ukrayna'da belli mi yok mu bilmeyim. O Argentinalı tarihini biliydi. Samimi, merhametli adam ve vatanperver idi. Bu onun hususiyetleri bana pek tesir etkenler. Ayta bilem ki men öz yaşımda diplomat gibi değildi, adam gibi örneğini tek bu adamdan ala bilem. Onun yazık ki facialı ölümünden son çok yıl geçti. Lakin men onun öğretilmeye devam ettim. Eğer dünya seviyeli adamlar hakkında aytsak, şimdi bana Gandhi'nin gayeleri yakın. Menimce onlar her vakit aktual olacaklar. Bundan gayrı bu gayelerini yok etmeye olmay. Menimce bu mevzuda Gandhi tesir etken şahis idi. Gandhi ha sido una personalidad muy influyente en ese sentido.